Sibaphilise bazalwane ngetigaba tokuhlonipheka egameni laJesu Kristu, egameni laKristu Jesu. Hawu, siyambonga uNkulunkulu. KuThimothi, njengoba vele livesi siyaladi futhi noma ngabe asiladi, kuba mnanzi kakhulu ngakhathi silitholela. Kunamagama lathi, I quote, ngesiZulu uthi, thatha uMark uze naye ngokuba unosizo kimi ekukhonzeni. Wow. Sitawubiyela igama athi ekukhonzeni. Kunabo Mark laba phokuthathwa nje bangene elangeni lelisha, evikini lelisha, ngoba siyade kunemingcwabo, kunani nani. Labanye abantu akusikho ukugula nekufa netingoti, kuba nje ukuthi iBhayibheli liyavuma ukuthi labanye abantu bani ufe aphile. Yabona nje umuntu ongakasinziswa ufe aphila lo muntu. Uyaphila yena futhi ufasathaya kumbula emabhizinisi, but nje ufile. Khumbula kucala sisemhlume sibekisa sathi kodwa hhayi kabi bangakuthathi kabi bazane, sathi ngesencele nje la ngasekudla, sicale ngesekudla. Nangu umuntu kumbe ushayiswa imoto, lo munye uyafa on the spot. Labanye base bambona umuntu ashayiswa imoto, eyabhidlika le ntuli uncisini, kusho njalo, babona kuphuma emathumbu. Vele nje wasinakafa, confirmed dead. Kumbe sesingathi in bracket nje sibekise nangu labamthe eMelika, ngoba bavele bathi wafa on the spot nabamdubula. So lo muntu oshayiswa imoto, uthole ukuthi angena lapha emgwaqweni bese avela sezulwini, ngoba kuthiwa kufana nezulu kimi. It's like heaven on earth. Lo muntu uphenduka nini emathende khona lapho? Kanjalo nangasenceleke. Lesathi-ke bese kuba sensitive, ngoba labanye abantu bathi hawu, futhi vele ngidalwe sokho. Ngiko nje ngithi in brackets, naye lo muntu ushayiswa imoto, kwenteka sona leso, uyabhidlika. Le toni udidla nini? So siyabona ukuthi uthe nje ahamba bekavela afile spiritually. So kunabo Mark-ke labathathwako lesi sikhathi ngabi ukuthi bayangcwatshwa. Labanye lokuthi nje bathathwe uthi uyahlabela ekwayini, nalabanye abantu ubashiye nje basi nawe umfahamba la hambe kwapho, ngoba kuhlwithwa bazalwane. Heyi, sesikudadishile siyakubuka kwi-mystery, sikhanza onke lamalanga nje kune-new page. Kunetinto letimbulekayo ukuthi uNkulunkulu naye le nto le criteria lathi ayisebenzisa nakuhlwithwa bandla. Kodwa-ke ngalamafishane, boMark bathathwa ngokuba banelusito tinkonzweni. Nababhala nje uPawulu athi ungayishiyi le ndvodza iyangisida mani. Ngoba vele nawubuka nje sihlale sisho ukuthi bazalwane, mbambamba akugcinwa thini. Sesifundise kaningi ngabomahubo 121 ukuthi akavumi linyawo lethu lishelele, ngase siyabekisa ukuthi ngabe nje ngiyoshumayela le speak noma le emangane le steki, sengingathola njani ingodi ngoba ngiphethe, uyabona teacher, ngiphethe kudla la. So uNkulunkulu ufuna abuke ukuthi wenda njani ukuthi ngingathuli ingoma emgwaqweni. Hhayi kabi bazalwane, siva ngathi lokuthi le nto lena sosina ushumayela kunebantu ngasencele labathi heyi ngathi uyasijaja. Phindze kunebantu abakhona, sitake sibone. Kanti nje nase sibuka sikhuluma ukuthi endulo bekunjani, lokhu lesithi akubuyeni futhi kubuye ngamandla. Sihlale sibekise nje ukuthi Ndvunankhulu nje noma ngiminisa sibekise kaNdvunankhulu. Lokuthi uhulumende siyathi government wanamhlabeni nawasezulwini. uPawulu nje uyasho baseFilipi uthi awu khoja likithi lisezulwini la silindzele khona ukuthi kuvele Jesu Kristu. So umbuso wakangwane noma ngimuphi umbuso nabe alubundunankulu, ngoba uhulumende wa physical ubekelo le nto yakhe. Bese bona liphoyisa-ke ligadza lo babe le ndvodza noma lo makhe. Bakhona nje sibabonile sibeka induna yembuso, nyalo usuyohlangana naye kude liphoyisa lelimgadzako leni lokuthi uhulumende soyikhokhile le nto yakhe ukuthi akasasiye minister 1-1. Kunjalo-ke nathi akwagadwa thini, kunento yombuso, azathi Pawulo sinale ngcebo kule dijeti elibumba. So sihlale sithi nje yathi into la emhlabeni ukuthi uvikeleke, ukuthi liyaduma imbane, tangcotho, tingoti, kudutshulwa, tinyoka, kugula, bese-ke phindze futhi leli ngikuthandza kakhulu bese uvikeleke nje. Lasi Jesu yebona ningakhathazeki ukuthi nindawudlani nindawugcokani.
lothi uvikeleke nje, ube nadoda impahla, ube nemali, ungabi ne-stress. Ukuthi wena ungafuni ukuthi gcina la mgwacweni ukuthi ungaguli. Nje gcina le nto la Sibhawula sengithembe yona leyo nto. Asengibaphe kancane nje bazwana. Siyakhumbula sifundisa, ngelinye ilanga sayifundisa le ndlu lapha elofini Entabeni. La bebakhona abazwana lokhaya sasivame ukuba nabo nasifundisa ngoba siyambonga uNkulunkulu ngala mathuba bazwana. La mnanzi kuhlala phasi, nasi nje niyasiphumuta ngoba sashiya isikole ukuthi uhambe ufundisa. Manje lokufundisa-ke nasibona abantu naloya uyakheka njengoba nawe nje uyakheka la nangale ku-status. Labo labanayo inombolo yomfundisi sibuye sibhale nje sinike lesikhathi noma kuthatha isikhathi sithayiphe khona lokhu nje sikubhale, lo munye akhone ukukuthola njengoba kunjalo. Safundisa-ke sathi, kunalabanye labafundisako ukuthi Mbasada kunetindlu letintsathu, yebo bathi tingu-7 kodwa nje kakhulu letintsathu. Kuthi nakukhethwa Mbasada kuthathelwa lokuthi iBhayibheli baseKorinte lithi the ambassadors of Christ. Nakhona why kuthiwe ambassadors of Christ kungathiwa ambassadors of Jesus? Lesakuchaza why thina kuthiwe singamaKrestu kungathiwa singemaJesu? Why kuthiwe kunetikhalithi emaKrestu hhayi itikhaliti emaJesu? Why kuthiwe kuthi umphiki Kristu ngoba impawu tiyasho kungathiwa kuthi umphika Jesu? Okay. Sesiyachaza-ke thina singamaKrestu le. So ambassadors of Christ. Kwase kuyachaza number 1 Mbasada kukhethwa umuntu loladiko lelive lakuba tosinakaunxusa sithi madoda asihambeni manise kuleli live lakithi. Sibekise nje kusuka umuntu ka-Israyeli ukuthi ala. Nakafika lapha ukuthi afike nokugcoka kwakhe noma yini afika athi madoda kuthi alimakethe leli live laka-Israyeli akangwane. Kusikotani mani? Kanjalo wena spiritual. Ngeke ube nguMbasada ungathathi tindzaba zezulu. Ukugcoka kwakho nokukhuluma kwakho naPeter nje kwathiwa sho ukukhuluma kwakho kuyakudalula. You were with him in the garden. So nabantu babone uhambiso kwakhe. Siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi bazwane bayabona lokuthi uma sesihledi-ke noma liviki lonke lena nje isamari uze okay mfundisi ngiyabona lokuthi noma singakuboni lokuthi ngiyontata inkonzo liviki lonke enhlangano kube nje ukuthi nihlede endlini yomuntu. Ngoba sibafunda abantu abaningi sifundise liviki lonke lokhu sikuhamba kanye kubutwe kucocwe emva kwalokho sihamba vele nathi sinelungelo sinetinkonzo televiki lonke mangayani enhlangano esiteki njengoba nawe nje utawufika uhle ubona lokho kufundisa lokho ngoba sekwasenta abazwane sashaya ngumoya ngoba naku nje besinabantwana satubunga kahle ekhempini sikhongosela athi eminyakeni lotako ngoba esikolweni ngesencela kwendiwa lo umfana nje bangihlele ngisho ngeke nje athi uthisha ngidabutwa ngeMsombuluko nangeLesibili. Lesithathu nje angide esikoleni nangalesine ngangiphola ngalesihlanu nakhona ngabe kwentekile. Mhlawumbe laba ngeke bambambe ngibatshelile abantwana. Nabe ngeke bambambe bathi wena kwente njani? Batazi uthatha ubona wena. So nathi kuyenteka sifundise namhla bekho ngoba sekwaba nemikhuba nje batali nabe bafuna kuhamba nge-weekend noma-ke labanye bafuna ukuthi ihlalela nje bagonane-ke bahambe nje bawulahla lekaluzitha. Umfana sitamshiya kuphi? Uyakubona nje ukuthi kude lokuthi nangabe kunjani hhayi abantwana batali bangekho bese uyakhona-ke ukubona. Nasemabandleni the very same thing. Mhlawumbe-ke emabandleni kumbe kunconywana. So lapha nakukhona futhi-ke sasabathe siyabeka nekhempu ukuthi mhlawumbe taba lokuthi kunjani. Khempu siyatiwa nje kanye ngenyanga. Manje sagcina sabona abantwana abasayine phasi vele sitawuchubeka nabo. Sichubeka nabo-ke kuyasisita. Phindze noma labanye sebavile yathi vele mfundisi uyaxolisa duku sophindze kubabambile. So lokufundisa akusiko kahle. Sibonile-ke nasetinkonzweni njengaTabo Lunch. Nasithi sithi bani namhla ukhona bani akekho. Sesibana sicela abantu lithi iBhayibheli bantu abatimisele bafuzule. Sicela nifuzule bazwane letinto bese tiyanikhokha. Phindze nalokuthi ni-consistency lies power. Umbala nawe ne-consistency nje kuswela Msombuluko kuzobe ngesihlanu ukhona. Uyambona nasaphasa. Well sitawuchubeka sikuchaze-ke lokho bengimane ngisho nje. Kuthi uyakubona-ke lo umfundisi ngiko lokho. La emhlabeni ukugcoka nokukhuluma kwethu sibombasada. Abantu abayibone le nto bathi stomarket alive. Buka-ke ukuthi kube selokhu sokuletha iphweni lokucala leyo Mbasada khetha umlulatiko live ayolimelela alimakethe kahle abantu baze bahawukele. Number 2 kuthiwa Mbasada onke ama-bills akhe into lekhona leyo nawa research so onke ama-bills akhe nabakithi kungaba i-water bill, telephone, food konke lokungama-expense kubhadala le live elimthumile. No wonder Jesus ningakhathazeki ukuthi nindawudlani nindawugcobani funa lo mbuso wami. Meaning
ngiyabekisa ngelive la-Israyeli. Wena kube khona nje ukuthi uyakhetha lo inkosi noma lo president asigijime uyombelela live lakithi lapha eSwatini. So lapha-ke imoto lohamba ngayo ukudla kutawubhadalwa lelive leli likuthumile. So uNkulunkulu, hawu bazwana selingivile. Then kwesithathu bese kuthiwa-ke Mbasada kunelicingo bathi livama ukuba green. Leli sinalikhala nje uyathi hey sebangifuna le eveni la ka-Israel njengoba ngiyabekisa. Adikhona nje tincingo cellphone but kunale leli special nje lathi ukuthi leli-ke sokushaya umlo omdzala longithumile president noma inkosi. Nathi nawuMbasada uthi ubeke kudla la kuthiwa nje hey nyalomnisi liyakhala licingo. Ngisayikhumbula nje ingoma le behlatshwa nabazane le bathi shaya ucingo ukuthi aliva lingene. Anytime sebusuku bakuvusa uMbasada mos emazulu akuthumile angangasho ukuthi uphi bani njengoba sesasho nje ukuthi sekwafundziswa ukuthi uNkulunkulu uma abita abo-Abraham bebangathi ngiyeda bebathi ngila. Ne-right atawenteka kona lokho. Wela sishiye-ke. So akugadwa thina bazwana umbuso wasezulwini ubeke into yawo ngokuneli phoyisa. IBhayibheli bese liyasho-ke uyabona nje nawuzofunza liBhayibheli kumahubo lithi he will command charge a-charge tingilozi tibambe linyawo lethu lingasheleli. Nabo Luka 12 ngakhathi sicele bazwane beta kumgcibelo sifunza nanini sasho. So Luka 12 uthi uma umuntu angivuma phambi kwabantu, okay sho le mpilo ihlobile. Uthi Jesu nami ngamvuma phambi kwababe netingilozi mleni tingilozi tawunika ukuthi hambani niyogada sibani. NamaHebheru 1 uthi tingilozi tiyimimoya letawugada labadlalive isikhathi labatawudlalive sikhathiwe bazalwane. Well so ubonile ukuthi yinze lenzaba le. Phindze futhi nawubuka-ke imvuthu ilofu yakho kade imvuthu. So lo mkhuba wamakho lokuthi nje na kuthiwa mthathe umngenise njengoba sesitho sibazane siyangeniswa ngathi ngesekudla nje lokuthi singeniswe uvunywa nje singena enyangeni lensha ukuthi inyanga lesibita lakhaya ukuthi ngu-early mthombo ngu-early source lo-October. Inyanga lesi-early mthombo ngoba kuningi lokwenteka kungesabi hlala kule channel tawuqhubeka ukuthi ithole le tinto. Uhle phindze futhi wabuka nalamanye amavidiyo ngetulu kulesikole lesimnanzi ku-channel yemfundisi. Ukuthi uNkulunkulu sekuyiminyaka seyendlulile iminyaka le 12 kuya kule 14 years solo sathola ukuthi October ila inyanga yemthombo early source noma-ke besithandzela ukubhala ngeSiswati sithi early mthombo. Uyabona le nyanga siyangena kuba khona lokho bazalwane lo nje kuluze singenile asikasali ngala bangaphi nje abantu bangcwabile nabo lebe bangathi ukuthi hey September ngeke bajabule. So makho kunemkhuba. So nangabe makho upokuthathwa nje lo mkhuba ukuthi makho upokuthathwa ungena elangeni lelisha evikini lelisha enyangeni lensha eminyakeni lomusha itawuchubeka lento ngiko nje makho utaphinze angeniswe ku-2026 next year. Phindze futhi angeniswe na ku-2027 kanjalo kanjalo. Uma lento ipokuchubeka lo mkhuba yemakho lo mkhuba utagcina athathwa makho athathwe ahlwithwe athathe abantu bakhe naye ongasiye owalelizwe uzohamba noJesu wobuya yebo yena lo Jesu. Kwacala nini kuhlatshelela siyeva izigi ziyezwakala izigi zenkosi hawu Jesu thina belibo bomoya siyeva kwacala nini kuhlatshelelwa kuya ngokuya kuyasonzela le nyanga lesi singena kiyo nje sekusonzela kakhulu akufana naSeptember ukuthi wena lokathi wajwayela kuhlabelela thina asengidlule kuhlabelela sesiyandlula ekuhlabeleni sesithi kutawuthatha abantu manje-ke uNkulunkulu ngeke abantu abathathe nje labantu uyabathatha uNkulunkulu kube khona ukuthi ngishida ngathi unganaki lokuva ngoba labanye abantu sebacabanga kufa unganaki kakhulu ukuthi vele umfundisi bangakule mangcwabile manje ngingangcwatshwa kulo October loko kunganginetha 10% 90% nje ube luthi uthathwe nje uve ngoba iBhayibheli lithi from glory to glory bengazi nje namhla kumbe ngilesibili kube khona lokuthi hey yathi kusasa ngalesithathu umfundisi inyanga lesine noma-ke next week ngalesibili umfundisi ingabe ngikulenye inkadumulo from glory to glory. So siyathathwa nje sipokusonzela nje ukuthi asibika athi khona lathudana. So-ke asiwujwayele lo mkhuba wezona ukuthi sipokuthathwa ngoba lokuthathwa kokugcina kutaba ukuthi uthethwe nithi awukasali ngala angisho kufa awukasali kule nyanga lephelile ngoba kunebantu kanti eyimfundisi mani yathi uba khona nje lokhansi eyimfundisi le nyanga lesisuka kiyo hayi mani ngidive ngehla
Nawujwayele lo mkhuba wazwa nokusala ethi intweni kaNkulunkulu uba uNkulunkulu asebenza ngoba umkhuba lomubi lo. Hheyi Nkosi yami, le ndzaba lena ibandi le ukuthi ngiko nje kunalo umhlabeleli lothi it's a new day and it's a new hour. It's a revelation from above, revealing the Father, exalting the Son, changing God's people, making them one. Yalikhumbula le chorus. I trust in thee. So it's a new day, bazalwane. It's a new month. Sithi nje nathi eMaswati asiwaphe ukuthi leli vesi-ke lithi thatha uMark lisencwadini yaThimothi. So le ncwadi yaThimothi siyacela sinawuva nje lo mlayeto yithathe uyidle khona nyalo ebusuku depending ukuthi ividiyo uyithola nini, bese Nkosi yami uyasherisha ngesekudla usherishe le vidiyo umvathi ivele kahle, bese ngalapha-ke nomnye mhlawumbe angathi banilokukhala ngedata kodwa ukubukela popopayi banayo. Lo munye nawubona ukuthi awuphokutitila-ke mthayiphele umendele lokuthi hey kunje. So siyacela ukuthi le ncwadi yaThimothi nje ina-10 wama-chapters. Siyacela-ke ukuthi idliwe bazalwane. Nakuyidla-ke awumangali nje ukuthi siyidlile nathi la ekhaya emishini. Ithatha nje 45 minutes. Nawubhale amanothi awungeke lithathe i-hour, kodwa-ke majaha kulokucetha. Ithathe nje noma ngathi nje 1 hour 30 minutes. So siyacelela ukuthi ithathe-ke uhle wecisa ilanga nje. Kuze kuphele 9 days. Bayade bazalwane sibatshelise hey bazalwane kunento le yenteka nga-999 ngakhathi I think 9 enyangeni yesi-9 kanti iphindze lo 9 lona lesithi 999 lo 2025 nawubaya inombolo ukhokha 9. Leyo video lehle sibapha bazalwane ukuthi hey bazalwane kunento savakashelwa nje nathi uNkulunkulu wathi is opening a new chapter. Uma nje Maswati angasipha indlebe noma ngabe nkulu asikhona khona mhlawumbe sidabohle nje sicela 20-30 minutes sifaka le video nibone so yathi akathi uNkulunkulu athi oba nathi besingathi seva nje ngemsombuluko wathiwa kusasa sidle. Hawu sabe siyithola ividiyo ukuthi khane bonine kunalento nayi ukuthi bekwentekani eveni komoya. Sagcina nini nje ukuthi ibe na-999 nalokuthi nje nawungathi uyabala solo sagcina nga-2009 nje basabapha bazwana ukuthi lokushaya leti nombolo letintsathu le-Trinity sagcina nga-2012 ngoba starting 12 enyangeni yesi-12 2012 kude nga-2013. So 2012 nanga-2011 11 November 2010 10 October 2009 9 September. So yabo kwagcina lapho lokhu sokuphindze kubuya-ke then-ke siyafunda ukuthi 9 usho ukuthini. Hey utawumangala na uthanda nje unga-check-a ka-YouTube ufike utype nje uthi number 9 but abe savela amavidiyo kunikeza isikhathi lokulalela utawubona ukuthi wow. So nathi-ke sinalokuthi a new chapter has opened. Kungakho-ke besolo sibaba bazalwane but nje lizinga liphakeme. Ngikho-ke sicela isikhathi eMaswatini ukuthi nakangakhona nje ukuthi abeketele alalele ngoba hey siyabuka vele ngalapha mani bantu ubathi kodwani sithiwakhumkhumba hayi bani unetizathu bese kuba nale pressure ngoba thina siyathanda lokubapha abantu kuba nale pressure kanti lokunye vele bazalwane esikolweni nangabe nje first year udlale ngayo so uyabuya wena sewabhala exam akhanti uyafeyila. Asivameni lokuba khona netindlebe tethu nemakhala ethu amfumfulise evethu ukudla ngakuphi. Sifundise kakhulu ngaLuka 17 ukuthi yathi la kunekhakhasi yakho khona. So siyakhonkosela nje Maswati akithi nani bazalwane emhlaba wonke. uNkulunkulu ungaze angalindela umusa. So that's the picture nje sicela ukuthi vele asigijimeni sithi nkwenge sencele sithi twenge sekudla sikhone ukuthi sidle utawumangala. Bese lapha lencwadi yaThimothi-ke khona sitaniketha sokuthi nje leli vesi liba uthi Jesu mina ngilisango lokungena umuntu uyangena afumane emadlelo. Ubobuka endlini nje langabe kunengcebo ukuthi nawu la mnyango ubuka ukuthi hayi kuhle la ndlini ebebungagcekeza nje ungathatha into letinjalo but nawujikela mnyango ngeke uze ukhone ukubona le ngcebo. Nalapha-ke livesi linye nje linalokuningi lelingena la. So nathi-ke sicela ukuthi singene ngalo leli vesi but ucale kahle ku-chapter number 1 uze uyofika ku-chapter number 10 ngoba basho ukuthi Timothy una-chapter number 10 nasesihlanganisa lama-chapters. Lokunye-ke kutase kuba lula sitawunipha-ke bazalwane kodwa nje nawe ndibukele ukuthi le ncwadi nje utawumangala inemikhakha yokuthi asinakelele labanjena ikhuluma lokuningi nje ibe ngathi nathi iyasimangalisa. Uyiva nje ukhuluma nawe ngco. Siyacela-ke ukuthi sende lokho bazalwane sitawuchubeka siniphe futhi sihlale sethi indukwini ukuthi nakwenteka kuthiwa hawu uNkulunkulu usothi asendlulelanga lakalozitha ukhanzakala ethi kuba lula kungena kwethu endumisweni noma-ke kuloko uNkulunkulu la sibekele kona. Siyanithanda kakhulu bazalwane sicela kubeka umuno ngoba solo sisachubeka nemthandazo siyanithandazela kutaze kuse
solo sithi uNkulunkulu akabe nalo. Amen.